êrişên Daişê dawî li ser bajarê Tiltemer gelek ziyan li xanûmanên welatiyan kir. Lê niha bajar aram e û xelk vedgerin û dest bi çaksaziya deverên govêran bûne dikin. أنا باجار باشي خانيني تعدد جبهة تعدليبون قذيفاق لبركت تعدل بان دكانات هنا كا إيه وقت بي دكاني خو صلحها من شن دكاني قالك دكان وقت بي دريوان خرابة هنا وملا تصلحي هنا حاليا بس آلية جبهة ويالي تعدلي هاتي قال خاني هاتن خواري ويالي جي تفجير تيشيبو أو جي خانيني هنا جي هاتن خواري وروش خوش أنا باشي الحمد لله. Piştî dûrxistina rêxistina Daişê ji bajarê Tiltemer millet êdî vedgere û welatiyên gonihal bajêrin dixwazin gotevaya xelkên koçber bûne vegerin. آرامی باجر چه بویه؟ پشتی گوداعش دور کتیه آرامی چه بویه ملت دست بید که ودگره خلیدن کاری خود کن دخوازن ملت تمامی وگره باجر وگر وک بره هبونا ملت يعني هبونا باجر بهبونا ملت بي تنه به باجر نتشتكم دخوازن ملت وگره تش تنهی Hin welatiyên gundewarê Tiltemer gazinên xwe dikin derbarê astangiyên got li ser rêbendan ji wan re çêdibin. Dema ew têne bajar. صرنا شي 10 ايام راجعين القريه مو رايح منها شيء كهرباء افقدر ده روجان ام بگریانه لی الکتریک افششمه پیدا نابه اوریا اوتستراده تانها قطه ام ناچار دبن کو قاچاغی درباسی باجار ببن لی لسر بندان ام راستی آستنگیان تین و کاغتین درباسمونه جمد خوازن به بهانه یا کوهن ری ماین کرینه و اویاک راسته والفعل في جنب استراد في القام بين Jiyan roj bi roj li bajarê Tiltemer vedgere. Lê welatiyên wê hewcedarî guhdaneke bêtirin. Çi bajarê gorastî êrişên Daişê tê gelek ziyan li xelkên wê dibin û neçar dibin got koçber bibin. Mîna bajarê Tiltemer gonha welatiyên wê û piştî aramkirina bajêr hin bi hin vedgerin û ew bi hêviya rojên xweştirin li ser vê xakê. Îvan Hesîb Rûdaw, Tiltemer.